Kubor nakaslem jong unongsan Hima. President ka Hspdp uba KP Pangnyang hanne sengi haba keren beginong tok kubor ulaong ba yo ba ka Seng Hspdp kala red pack namar kumba kalong menta ka Seng kala kenjo sya ka san pulai snem bat kimat bat kinongrim jong ka Seng kine hi kumju ulaong ru ba ka jingwan jong ki National Party kan ai jingman toy sibon ni Seng Riewlum namar kumba kalong menta ki Seng trairi kala persang ban ya trailang ban udon Jingkyrmen bagi Seng Riewlum kinla ban wan Shakhmat ban lam khamat ya ka sorkar ulapan pauru ba ka jela mikhalia kayo la ka jong ka jela deina ka daw jong ka Jingkyrmen jong ki Seng Riewlum ngami wi hangnu nangnu track ba ka tak Hspdp ka rit da ka jingwan ka TMC ka jingi jong asimet ban ngai ka party ka jingwan ya thui para National Party hangile kadai ke blessing in disguise ini parti dulu. Natrai pin ya menjur bahaya betapatnya dari bisnisnya. Boros kata dia orang parti dulu kiri nama dia apa? Ini pada parti dulu mentang ini trelang ke alliance ini ke bab ini nang yawan ke mengi lapren hari. Kamu sen that is issue dari watch come on. But Bangkong pengimla pandon correction sepo gagal hits Indonesia pan bakal nama ngi ngile ya kujimut bak kaneka garolan demand committee bat bangi Hspdp yang lo jong state kikin hanjati bat ni berhanjati but principle tenang let's say ban ngani tuifi abang idangwan ke meeting bat ka Garo Hills state demand committee maki vitip kidon tang anu ki MDC jong ke GNC kiwan rai resolution hapo ka council lang ilong for ilong against ya ka ya ka Garo land demand kalau pelak ina leceh kalau hit pin sapan ya ka resolution ka bami ang tayo po ka responsibility omdan Congress omdan NPP issue omdan UDP issue omdan issue right baru pa ka house ka sipa yes lagi ka por ka jay ni ka kam pa India ka itu yang itu ka jay rin ka Garo land kena kita ketahui ni ka Hspdp ni kemo organisasi syai ni organisasi lagi ni organisasi hasil dia state bahkan hasil janji area bagawai ke piong ni piong itu sang arnu piong gubernur tentang arnu habawat ke NPP ru menhagani bangi long mele hakate kate pada lagi tentang arnu kin tentang pada arnu tu pin setting umta bagin don sus arnu impossible kali ini lagi kesan pulai di kesan ke parti bidang kaitan yang ni say tak nu ka contribution juga parti jami ngila angut banyak keren on the public domain. Nah kalau kita minut ban release wadi ada nega, sebab ini jami. Keba ship pun ke contribution jami air ni macam itu. Ni so sure betul, very much positive betul tak. Di sama jami kini penher dia kalau mesti ini. Kejim pun jadi parti dulu mentah, kejim tenrak pernah makil lagi. Kalau kabuk siar jadi parti dulu. Banyak apil yang kita beri buka state ni mungkin bun kejar lagi. Bagi lebat ayah ni kalah yang parti dulu. Kita beri ke state, kita bayang yang kami ke kendor siap, kita bayang yang kami ke judge ke scare ni, kita bayang yang kami ke hokriti ke jumi. Ning nationalize tu yang kita berapa? Mo? Tengi ismuskan, bani ismuslu, bani kermen, bah kita ibakan itu hambun ke mandi. Nampak kan bangi bun bak ni, baru kita nak kejimbun. Jing dot kam joki ke jing demand joki ke jing expect joki ni nangku mo sini mana kene regional council kalau ke por PA stilut mo rai le sim da karai regional council sebenarnya ada diteli ke jeli kalau nguni banyak kren ya ke jing teli tang ha gawe ka lama ni ong ba kadang kham yang kita syo henry ke movement ke jogi kalau nguni ya ngin ya trela lang para dulu padang Malaysia baru ke meeting ini kita dengan partis ini regional kan bang ini regional force regional parties ni ini wantang aku baik kaji Ilekshon pun alliance pemilihan lagi Hspdp dan UDP tapi juga ADA ya kan ingin rebuild susu reconstruct pada nangai dua kepada partis harus dia ini kaji kini penuan senang terkam kebak kaji mu cuci kalau mbak kadang ada ke por kaji ini mentah satu senin mo kaji wan dengan state kebangin dap sebut senin bagi kabakai jingya kun banyo ekastia tu champion di parti dulu jogi efficiency or parti leaders conference the Hspdp tentang ngai bahagia ke kelak
statement no ke jingga fokus kan baki parti Riewlum kin ai ani yang disini ko hambun ini telang tang bagi nak pan pada ban ong naga sarkar bi ong ini telang ni ka sarkar silot na batal de ira jingka ma tang bagi ki original parties in one kam Shakhmat ka hadu ni daw ni tiba ni selam kelam ngi ya ka state jungi bata ini telang pada Riewlum ki national party ke ba kumpul long po India hina khai kan ya na tang bagi chin puji kalau ke regional parties kin one kam Shakhmat banyak lagi sarkar Tinggi patlah bang halukan no tang bangi na ong kumni bangi ni Jingkyrmen Seng banaki paket dan ni konsumsi seling eredis di peladan lepa kini distrik bangi sa form at least haka Jingkyrmen ni statistik ba biangin ai din na da rumnai ni shomben besi isi ba mutari ni 3 shom